Hello, Tuni, Kuki News, Vezosi, Nabonza, and Lemne Tuni, 13 November 2025, Ahita in Christmas Zong, Ahung Nai Le Jingta in Christmas Ahung Nai To Lona Zong Hi, Zapang Ho exam Hung Nai Le Jing Ahita in Is it soon student Zapang Hon Zong Ahite Jana, na Hapana Pangohitin, Igam Hasana. Gen thei na ho hi e ho khuna hi ti pai het nova pannasta ila ki devin zong nga thiem zil simlai ho avela kahintil kho hintin tuni in sei deu a hi la tuni holim na in nei deu a hi la igam sungwa thil so za chom chom ho hin sei hitin gamdang ho hi hindal ha phot kit no hitin ei ho kuki Taote nam sunga thil so dan ho hi aban bana in sei de hi tunia hi ga velohen topic ni a in bolo hitin igam sung inam sunga MIPI headinga namlam kai hon thupon a hin bol ho jong hi aban bana in sei hitin hichi hi kimin 2025 ma patna 28 chan ge ya lam kai ding len do na anei vin hichi lam kai tha ho chu phon do na a hin nei ti jong hi mo a hin a hi le kuki in pi manipur lam kai ding hi koi koi hung hi ding ham ti hi ga veo hitin chule kuki MLA zawlowa Meitei government sim do theilo ti hi in sei de wa hi in zan hi masala azong chu imu de wa hi in news za chom choma jong chu imovin zan hi ho a jong chu imovin manipur meitei gam sunga hi BJP lam kai ho ahungovin hita chu BJP MLA member phabe pi hi manipur gam sunga he an kimu pi we ti ho jong chu mu a hin chole kukilen ho jong a hin chon we ti ho jong mu a hin la e ho gam sung langa hi I chan ge ya na to ba koi koi to ki mo to ham ti bang chu khoti ta a po in hin la meitei gam sung aga chot na wa hi thu tam pi ahung leng za jing in meitei ho hin a zo zo sei hom ata ta sei hom zan hi a national news so kivet dan tung zuya cha hi le zan hi a jong chu kain sei ta in a hin la tu a hi meitei news so a kona hi vet kit na hi le thil za chom chom ho jong ahung pot kinin hi chi ho jong chu aban bana in vet hla de wa hi ama sapenin ga velohen igam sung wa I chon sit now thil phalo I bol no ho hi ahung pong do deu jingin kang chup area langa jong hi nasata hi chi pa chalei ki bol no ho hi an tam le jing dan a hin 56 acre hi ta chu 56 acre hi nasata pa chale anaki bola nga anakho sadan a hi win hi chol jong hi tu a hi security force on a bon chain asusivin chena in ding bu kisa ho jong hi hal ha na ananevi ti ho jong hi mo a hi acre som nga le gup ki ti chu mai hi lo a hi tain lin tho a hi tain hi chi a cho alhang ki bol jing da na hi mo a in a hi thei le kana mi pi te hon ini a hol now I cha hol na ho jong hi pathin ho I hiu to ki to a pathin thu to ki to a hi ni le cha hol ro hi tin khat vei thu a ho sat pai jing ding a hi lo la nop sat pai jing ding ti ho hi gel daw hi tin thil ho hi a lo thei ding lang zo hi igel wa inam sung e a dinga jong inam sunga dinga jong dam thei na hi zo ding hi ti pa chu ga seo hin tin ani na a hi le phel zol lang ga seo tin phel zol lang hi tu ni chan ge ya hi kimin pha be se lo a hi in mon chom boi na za chom jong le phel zol lang hi ato kha lo ta banga hi a hin la tu ni a hi phel zol lang jong hin sewi din phel zol langa jong hi job card kitup lo je a hi agam sunga a khosunguwa MIPI hon lungkim lo vet sa na lamlin zot na ho ana nei vin
hichiwa analhang sapmu chu a hi le village authority chairman le secretary hi kitup lo a hi lawai la ma wa in ne gu cha gu ana bol danu a hi in hi chi ho hi ngawin a hi the ai le lam kai tha thlengoi ti ho chan ge hi analhang sapmovin DC office SDO office chan ge a hi complain ana bol a hi in a hin la hi cho chu na sa ana umlo pha na chu tuni a chu phelzol district langa jong hi job card thu a hi nasata ki boina uma MIPI ho hin lamlin zot na ho jong ana nei vi ti a hin ichi job card hungdan hi a hi le aman cha ding ho zo si jong hi government a kona sanction hunga a hin la MIPI ho hin job card kon ding ti teng le hin eima man cha ki choya job card ki kon ji hi chi chu aman cha ding ho zo si center in in thon ho chu hoilanga hitam hi chi coin ani gu ham ti a hi I thil bol dan ho a hi lo le job card ke hop dan ho adi pui ti a chu MIPI hoi lung hangova hita chu lamlen zo na ho jong ana navy ti chu hin ke chaw hin tin aban kit na hi he diu khat chu Meitei pangal ho hi rider ti ding ai tan gari ne wa leile wa ita chu mun chom mai gal heile le wa hi in a hin la hi chi sangkai hu hung hlun wa hi ama ho hi hung ki chol pa wa ita chu a khonei ho jong hi gari khat nin a bo kha da na hi in a bo kha pha na wa hi nang ho hi tip movin hi ta na chon no hi adi poi ti a he veng sung ho hin ana kha movin hi ta chu hi ta he boy na sim hi ven ka gam sung nguwa hi ka kho sung wa nang hon hi ta hi boy na sim wa hi le thil phalo ding hi ti a he ana savin a hi le hi chiwa chu biker ho hin na sa di lova hi anop chaphat na hi chat da na hi win a khonei langhon a sei be wa hi le biker ho hi tam zopi hi kef ve aga chiwa ta cha hungki le langwa hi che to bang thil so a hi in ama ho hin zu khama hi ta chu khosunga hi chon dan di lo ta hi ew wa hi ta chu anop no ma hi jing da na hi khomi pi ho hi na sata su boy dan wa sei win hi chi pha na chu khomi pi ho hin ana khamo vin a hi le hi chi chu kho salo ta umova asanga kho si zo a thil a hin bol phan wa chu MIPI phabe pi hung ki holoi khomo chun ana zep dan wa hin ni cho to chun ana ki boy dan wa hin ana ki boy phan wa hi biker pangal ho jong hi khat hi nasata keng ana ki to kha dan a hi ti chu mu a hin hi chi wa president hegin haukimin thu a hin phone dan dong juya cha hi le hi chi hi communal ta la ding a hi po in community khat le khat ki vet dan a ki boina a hi po in biker hon ka gam sung ka khosung over chon dan di lo ta na a hin to zi win hi chi to bang ki boina hi a khonei ho to no kha hi hi chi wa hi community khat vet dan a ki boina a hi poi ti a jong chu hil chet na anabole ti chu he thei dewa iga pho no ai in tu hin case o more block hon general notice a hin bol na ga vekil lawan ama ho hin notice a hin bol na wa hi a hi le exam hungnai a hi ta in chapang ho final exam hungnai a hi ta in 2025 a dinga hiji chun Kuki student organization more block hon ai the ai le student ho dinga hi night curfew ki koi ding ai tai hi chi hi nihla lang punggu ma patna jingka lang punga chan hi chi hi kichi la pi ding ai ti a jong hi ama ho hin phon do na tunia cha abolovin hi chi hi tu ni 13 November 2025 ma patna ki panding a hi in notice ahung ki bol kit Tokah a hi chi student curfew hi
chi la jing ding night curfew hi chi la jing ding hi ti hi het sa na a hin bol ve ti zong chu mo ai kin nei hi chi KSO more block hon thu so a hin bol hi Hill Tribal Council in zong KSO more block thu so zui chi dinga het sa na ti a hi a hin phong kit no vin student night curfew kiti hi ke hon zong ka to sot no vin chapang ho simlai ho a hi the a hi le final exam nai a hi ta in minu mi pa in zong icha te inau te ho hoita kivet kol hi tin zan le a hi the ai le pot sa daw tin hoite ta pan la sa exam ma hoita ta amu theine diwa zong hi minu mi pa in zong pan ila wa KSO thu so hi MIPI in zong ito sot so ke de wa hi ti a zong hi HTC in zong KSO more block ho thu so hin to sot naw le minu mi pa in zong pan ala pi wa chapang hon hoi ta exam a hin chai wa ma hoi ta amu theine de wa minu mi pa veng sunga hon zong mopo na inevi ti chu het sa na a hin bol ke ven hi chule more youth club MYC a kona het sa na le thu phon na zong ahong ki bol ke nin hichiwa ama hon a seu chu a hi le more youth club MYC in more hopi le akim vela cheng MIPI ko ma het sa le thu phon ahong ki nei in hi more hopi sunga MYC angaya banga zan le drive duty hung ki bol pan kit ding a hitan kham thei zu ki zo na ho apat aphat cha pungup nila lang tina hi nila lang pungup le kha hiding chule khangdong kumsom le git noilam koiman zu ber kiti icho sa lo deu ngo ahi ti hi ahi in asai be kit nawa cha hi le gale tol ki chai nai lo ahi je in koima zan le zukham sawa puma boina sim akitom a thailo ding kingol sa a wa le a security ho phin thailo ding ahi boina to a le aman mo akipo ding ahi more hopi sunga gucha michom a kon kivendo na dinga MYC in drive duty hungkipo pan kit ding ahitan MIPI hon neina het pe wa nei hin to sot jing ding uvin zong team na ahong ki nei ti chu MYC ho a ko na zong het sa na mo ahi ti chu iga phon kin wa hi aban kit na hi Kuki in pi Manipur ho a ko na older ti ahi in ama ho ahi anal kinin older ki bol na ahin bolovin ama o election na bol amu zong ke lo election ding hi ti ho zong hi ki phong lo to banga hi akimu in thip chat na hi ta chu lam kai ho 2025 ma pana 28 chan ge lam kai ding nam det na kanei tai ti a hi kim election commission in phon do na ahin bol a hi in hi chi ga velo hen akhat na a hi pu thangzamang haukip chairman pu lun sei to thang secretary pu seimang khongsai member pu gegen vai phei member abana hi pu nj hauneu baite member hi cho se hi kim KIVAI pu na dan long pi bung som la gup som ko le git en som ko le ko dung zuya election commission vote pethei ding ho su tup diu ki he na ding dan asim diu election abol diu chule akil hengdo ho aphon do ding u ahitai chule election to kisai a kim boy bautam na umle achaina thutan na anei ding koima aniel kal thei
koiman anil kal thailo ding hi ti hi hi in adan hi tunia hi chiwa Kim Election Commission 2025 apatna 28 chan gea Election Commission na dinga eilam kai pi ding zo hi ama ho hin tua hi Kim ho lam kai tha ahung ki hlen dinga hi zong le ama ho hin pan a hin la deu ama na rule ho chong in siam deu a hi lovai le et vote hi ding ham ti ho chong a hin gon to deu aban le koi to bang hi chiwa hi kim lam kai dinga hung kai do ho chong hi ama hon phon do na a hin nei deu tu ni a hi chiwa mi nga in phon do ho hi Kim Election Commission 2025 ma patna 2028 chan gea elam kai ding ho a hi ti chu a hi in Kim lam kai ding a hi point Kim Election Commission lam kai dinga hlen do a hi ve ti chu tunia i het theine dewa iga phone kit no hi han lang aban kit na hi a hi la HYA General Headquarter Election Result ga vekit leuhen 2026 apana 2028 chan gea HYA elam kai pi dingin president dingin pu doctor hi chi president dingin Dr. John H Pulamte a hi in abana vice president hi a hi le Laram Siam nei tham ama a hi in alliance ti a jong he akizi en zo te a hi in abana chu general secretary a dinga hi ga vekit leuhen lallen khum taite akiti in abana hi assistant general secretary dinga hi pu vanlalmon hi in hi che ho si hi HYA 2026 apana 2028 sunga HYA General Headquarter eilam kai pi ding ho chu a hi ti chu in phondo kino hintin abana hi KSO hon Manipur government hinga Thumda anei a hi lovai le complain anei na ho High Court Manipur High Court in thupi na anane older anaboldung zuya hi a hi theya hi le Zonal Education Officer ho hi apan munu agang theilam penin nikon pi win ti a jong hi KSO hon phondo na anabol ve ti hi mo a hin e ho hi alang khan ai che pai neu cha ka ga sei be nom cha hi le e ho hi tu ni ai separate administration del hi hum iti wa hi jong le Manipur government noya jong hi thil ithum zeng na live a khoti ai le ipi bola tu ni chan ge ya separate administration thum zeng na lai wa hitia Manipur government noya thil thum nom hi na lai vai le separate administration thum lo chu a meaning ipiam hichi he lo to kilowen a hi lo vai le tu ni a ho Kuki cha ten separate administration thum pau hi kichip na to kilowai aji chu kei hon KIVAI hop na tum ka deivi kei ho atuma KIVAI po ding ka hitavi ti a central government hi han state government hi zongle ki thuma ki het sa hi chu a hi wanga tu ni a e hon I boinau I ha sa na ho central government chu hi le thu khat a hin state government hi nga jong hi chi to bang I thum theina lai wa hi le chun ESA thum hi tot na ham ti jong hi MIPI question lin ta ki bol no mai tai ti hi lam kai hon jong het no ngai tu ni a hi chi Manipur government ka dei da poi iti wa hi le ipi bola Manipur government noya chu ki phin na lai Manipur government noya chu sum I thum na lai deu ham ti hi neu cha ka ga sei be hi in thu sei ki chai nai lo hi in hi zong le hi chi aka la ga je mo hi tin tu ni a pan hin la ho pan khom hat na ti a project inei na wa pan hin la ho hi mi som thum le khat bo in a live in hi chi wa pan hin la ho som ni le gup na a pan hin la hi gin a singson ama hin zakhat a hin to in aban le helal ho kip and family hon jong zanga a hin to kin win ti hau pu hau kip in jong
zani le som ni ahin to in helhing mi saw in jong zanga ahin to in kailin lungdim in aman jong zanga ahin to in joy kim hau kim in jong zanga ahin to kenen papau in jong zanga ahin to hi ama ho se hi tunia pan hin la ho igam inam pan khom ding le igam inam ipan khomai le hat na ahi ti hi poma igam inam ngai lua tunia igam inama dinga pan hin la ho ahi vi ti jong chu I het thein diwa in phon wa hi in tunia hi chiwa I sei ho hi imo sei wa hi po in Kuki cha ten separate administration kana del lai wa ken jong hi chiwa ho pan kana la in hi ti hun pan kana la in hi jana ho pan kana la in kagam kana kangai lut je a ken jong hi chiwa ho hi zat kana to a hi ti pa hi itu cha khange ya ahin vet theu hi chu ji to bang video hoi na hi je a chu tunia igam inam pan khom na dinga pan hin la ho jong mo se a hi po in ipan la na ho hi igam inama dinga pan ila na ho zo se hi akhang a jong in vet thei jing wi tu cha te ho na san ge in jong a in vet thei hi ti chu I het thein divine se wa hi tunia zanga hin to ho hi mi nga lang omin ama ho se hi tunia dinga chu atam to pen loi a hi ta ve ti jong chu iga phon theu in tin tunia 26 apana som thum le ni chan ge a pan hin la ho na chung chi win ka ki pa in ke a dinga hi po in hi zong le inam thaleng in na chung chi win ki pa thu ka sein nang hon tunia hi zat na hin to do na chung wa pathin in phat dei na bo win tin asanga tamzo in na hin le pi ki taw hen ti zong chu nang ho dinga phat thei ka hin bo thei I chan chu hin tin aban le tu ni chan ge a jong video hi ave hi tam le jeng jivin igam inam ngai lu hi amina hi tampi jivin a hin la exona podo hi ti panlaw hi ti tunia hi chi na thu sei chu adi a hin la ti ho chu hitalo dingin adi ti wa hi le pan la khom chi o hi ti a jong kana sei sa ai tain hita chu di isa wa igam inam hi kangai lu mo mong iti wa hi le tunia hi nang na tam pan thei ham na hlom pan thei ham na dei dan da na pan thei hi chi wa jong hi pan na la lo wa hi le nung le na ki si na sang ding hi ti jong chu iga sei no mo hin tin a hi thei chana pan la nai lo hon jong pan la go hi tin kagam kanam kangai lui ti hi a ekson a thu a keu helowa ata a jong ipo do ngai tai ti chu iga sei thewin tin koi ta bang pan hin lanai lo hon jong hi chiwa hi account number ki koin IFSC code ki koin GPay number ki koin foreign am hon jong ai the ai le hi chi account number ho mangcha jong hi I thot thewa hi in koi ta bang India a uma pan la nom ho GPay ne ho UPI a kona thot nom phone pay GPay yono ka hepoi hita chu UPI ho mangcha sum thot nom hon jong hi chewa hi UPI number a thot theina ding phone number ho jong a ki koin koi ta bang hi chilanga scan bola thot nom jong le hi chi scan bola jong ga thot jeng thei hi in I thot zo teng ole kana mi te ho I minuto hi chi I thot now screenshot ho chu in thot ki no hi tin chule tunia in ta do bangova hi igam inama dinga pan la ho mi hi za na hi vi amin hi chi a hi eti ki het na dinga hong ki ta ke ding a hi ji chun screenshot bol jiu hi tin hi chi number a hi in thot ki de wa hi ti jong chu iga sei be ke no hin tin tu hin Manipur gamsunga BJP leader ho hong na chung chang neu cha ka sei lo hen BJP ho jong hi Manipur gamsunga BJP MLA ho hin Delhi gamsunga ga chiwa nasata a leader ho kimu pi na dinga to gon aga ne u choi ama ho lungela chu prime minister pa PM pa jong ki kimu pi hanlang a hi lo home minister pa chan ge jong hi ki kimu pi han ti a hi aga kal son vai la koi ma chan a hin kimu pi lo ta chu a hi wa nga chu BJP MLA mi chu za pi ka kon ta a hin la
akimu pi lo wa hi le leader ho chunga I chan ham khana ala seat na theyu a hi lo le leader ho jong I chan ham khana amial seat na theyu ummi cho ngize a chu ama ho hin leader ho phabe pi hi an hakimu pi wa hi na hin la hi chiwa chu leader ho in agel wa hi le mi chu zat pi MLA hong kon ta agam sunga ha sat na hi chan ge hlung ta a hi le hi chi I bolo wa hi le nung le a party hung ki hiel lang le ki boy ding hi ti het phan wa chu leader mi ni hung ki no wa Manipur gam sunga hi to khom na ne wa meeting neu cha na ne wa hin a hi le hi chi meeting a chu Meitei news ho za hon a sei na wa chu hi le popular government hi kisiem do ba ding hi tai tul hasunga kisiem ding hi lakit le hong pot ding hi tai ti ho chan ge hi aza a sei wa hi in a hin la athuta apa chu kana sei zo wa hi tai tu ni a jong hi ga velo hen BJP has given a big assurance ti chu BJP leader ho hin Manipur MLA ho hi nga hi ta san na ki ha sial na ti ding ha a hi lo le kitip na aneiwi hi chi mong ding hi president rule ki Suh Mang ta ding extend ki bol ta loading nga Manipur government ki sim do ding hi tai ti a jong hi ama ho hin kitip na ananei pi wi ti ho jong hi mu a hin la hi chi Manipur gam sunga popular government a hi lo la government tha sim kit na dinga government atha sim kit na dinga hi Kuki MLA hon pan ala lo wa hi le chun I macha a hi thei ding lo cho tu ni ai ho Kuki cha ten MLA som bo iga ti jiwang wa cho som lo wa chu hi thei lo cho ami a I vet na hi le chun hi nge ama ho atam zo a hin la geographically a me ma I vet na a gam le sit da na hi I vet na hi le ei ho to pha na hi len zo hi cho hi za chu mi som cha hi jong le ei ho MLA ho hin tu ni a Meitei MLA ho support a bola a hi lo le ki ho to pi lo wa hi le chun tu ni a Manipur Meitei government in Meitei MLA hon I chan ge a pan la jong lew hi chi hi ama ho pawa ki seile oi thok de ba tiu cha hi thei lo mong a hi ni je a chu a hi thei chana kanam mi te ho lung hlo ta I panwa ei hon jong I atile ki vai hop na tum I mo wa hi chi ki vai hop na tum I thum na wa hi I atile lampi di pa chu I ho thei diu ham ti pa hi ingai to de wai tu ni ami pi hon jong pan lao hi tin a hi thei ai le state government a ko na ikat ha de wai central government chu le tan te hi jong le state government ki ti mong hi igam sungo ba sa lai sewa chu ei hon I to banga SA ki peng jong le kum zakhat chi jong le imu lo de wai hi chi separate administration imu thei ne de wa chu a lui pa chu isu mang deu a tha I thum pa chu nasata I thum de wai ti pa jong chu a chaina kanami te ho kaga tep thein tin hi chi chan chu tu ni a Kuki gam sunga Kuki nami ten iga he theine diule ilam kai ho wa ko na I to bang thulu na a hi lo le gam sunga I to bang thu so ti ho hil chet na in bol thei naw hi chi chan chu hin tin tu ni Kuki new sen ve a hin ngai lo jo si na bon chawen pathin in phathei na bo vin tin tu ni in sei do ho zo si adi a hin la ti talovin adi ti zo sin zui hi tin igam inam ingai lut naw vet sa hi tin a thu a podo Taote ti hi a chaina pe na kain sai a hi in tu ni I hin sei do na wa a pha ho zo si zui so ke ding in jong viewers so chaina pe nin kain tim kin hi ka ki pa